jaabi Allah tedduɓe ɓawo yettugol Allahu subhanahu wa ta'ala juula e annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam haray goto kala yamirama hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala huliramo honno ɗoftagol mo ko wi koy yo waɗe o tigi waɗa ɗum ko wi koy yo terte o tigi terto ɗum haray huloɓe Allahu subhanahu wa ta'ala ɓen ɗon ɓe malama few awa kadi rente e yeddugol ngol Allahu subhanahu wa ta'ala yeddoɓe ɓen Allah ɓe woni malkisaɓe few Allahu subhanahu wa ta'ala o ɓanginani on kala moƴƴere o yamiri on gollugol nde o ɓanginani on kadi kala bone o rentini on kadi e gollugol bone o Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa ati'u Allah wa ati'u rasul wahdaru fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin haray Allah subhanahu wa ta'ala o dalika suratul ma'idah o wi wondema ɗofte Allahu on ɗofto ɗon nulaaɗo on ɗofte Allahu subhanahu wa ta'ala ɗofto ɗon annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam iɗon geli ɗiɗo ɗiɗi ɗoftagol Allah ɗofto nulaaɗo o hay gooto e majji jaɓetaake e ɓaawo oya mo ɗoftiki Allah o ɗoftaaki nulaaɗo on ko jaɓantaaki ko o ɗoftii kon Allah ko ɓe o ɗoftooɓe ɓe ɗiɗo kala o wi kadi rene e ko Allah subhanahu wa ta'ala o rentini on kon e ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam rentini on kon ko ɓe wi koye on waɗon ɗum ko ɓe wi koye on tertoɗon ɗum jooni noon si tawi noon arii woodude heɓaade wi'ooɓe kañum sali haa jaaka waɗata kañum nanata tew nanata nande jaɓugol waɗata ko Allah wi koye yo waɗu tertotako ko Allah wi koye yo terto awa haray ɗeɗo yoɓe anndu probléme maɓɓe on ko e hoore maɓɓe kadi woni ko yiltoto sabuna ko waɗɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yottingol haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yottinno ko ɓe nulaa kon fof hay hunde ɓe suuɗaano ihwatal iman ala wa inna min shara'i'i l-islami ihsanan min Allah ta'ala ila al-mukallafi nafsihi وإحسانا إلى المكلف إلى الخلق قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون haray yo musidɓe tedduɓe annde dey wondema haray neɗɗo himo sariyaji l'islam ɗin no fawi o tigi wonugol nanoowo jaɓa waɗoowo ko Allah wi koye yo waɗu terto ko Allah wi koye yo terto haray oti o yilto kadi o moƴƴo kadi e tagu ngun o moƴƴo kadi e julɓe ɓen haray sariya on no ɗaɓɓiri ɗum o tigi gooto kala no ɗaɓɓira moƴƴagol e julɓe ɓen gooto kala no ɗaɓɓira moƴƴagol e julɓe ɓen goto kala no ɗaɓɓira nafugol julɓe ɓen haray ko ɗum waɗi tuma wonɗen toro Allah yo Allah waɗu en nafooɓe ta waɗu en lorrooɓe haray goto kala ka waawiri nafirde ɗon yo o tigi wonu nafoowo siko gandal Allah okki o tigi yo nafir julɓe ɓen gandal ngal siko laamu Allah okki o tigi yo nafir julɓe ɓen laamu makko ngun siko jawdi Allah okki o tigi yo nafir julɓe ɓen jawdi makko ndin siko pehe moƴƴe Allah okki o tigi yo nafir julɓe ɓen pehe makko moƴƴe ɗen siko doole Allah okkimo yo nafir julɓe ɓen doole makko ɗen o tii ko yowonu nafoowo mo wonata lorroowo Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala on golluɗo ko moƴƴi yo anndu joddi mum ndin ko kanko jeyi baraji ɗin ko kanko jeyi kala yettuɗo Allah subhanahu wa ta'ala o masibo mum on lorra mum on tana mum on lette mum on ɗum kadi koye o tigi kadi woni ko yeltitoto koye o tigi woni ko yeltitoto ihwatal iman فتوحيد رب العالمين بعبادته وحده لا شريك له فرض على العبد من حققه دخل الجنة والتوحيد أعظم إحسان إلى النفس ومثله الصلاة والصيام والإخلاص والذكر وأعمال القلب وغير ذلك هري مسبت الدمر ين أندو وندما هري ووتين نقول الله سبحانه وتعالى wowtindiramo deweɗen rewa Allahu subhanahu wa ta'ala hara waɗanaari mo kafidaɗo hara waɗanaari mo sirkanteɗo haray o tigi anndu ɗum ɗo haray ko hunde farlinde e hoore jiyaɗo on ko hunde farlinde e hoore neɗɗo on kala noon hagin ginɗo ɗum kala nanuɗo jaɓi ɗum huutori ɗum
e hoore kadi haray mo laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala o golle makko ɗen yo anndu haray e neele joddi makko ndin ko naadeede aljanna joddi makko ndin haray ko naadeede aljanna misal jooni wano julde nden ni wano kortatan wano denndaangal golleeji ɗin fof moƴƴagol e yimɓe ɓen waɗangol yimɓe ɓen golleeji moƴƴuɗi haray o tigi yo anndu ɗum ɗo fof baraaji ɗin koye o tigi woni ko yiltidotoo yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni ɗiggalngol yumma e ɓen moƴƴo e maɓɓe sakko kadi lorraaji mum ɗin hara ɗi hewtaali hay gooto hara lorraali hay gooto soñjaali hay gooto tampinaali hay gooto etagol kadi haa jogoo jikku moƴƴo e yimɓe ɓen ɗum ɗo fof o tigi yo anndu si o tigi waɗii ɗum baraaji muɗum nin koye makko woni ko artata moƴƴereeji ɗin haray ko kanko woni ko jeyɗi haray Allah subhanahu wa ta'ala o yeɓata baraji moƴƴimɓe golle ibadallah wa inna min al-ibadati allati yuhsinu biha al-mukallafu ila al-khalq wa ya'udu naf'uha ila fa'iliha aydan az-zakata al-mafruda wan-nafaqat al-wajiba wal-mustahabba qala Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khayran wa 'azama ajra hara yo musidɓe tedduɓe yo en anndu wondema moƴƴagol e yimɓe ɓen moƴƴagol e tagu ngun moƴƴagol e julɓe ɓen hara yo en anndu ɗum ɗo ko huunde ɗaɓɓaande gooto kala no ɗaɓɓira en fof meɗen gooto kala no ɗaɓɓira moƴƴagol e julɓe ɓen gooto kala yo eto moƴƴo e julɓe ɓen wona nafoowo julɓe ɓen wona moƴƴotooɗo e julɓe ɓen o tigi si waɗii ɗum yo anndu baraaji ɗin artay haa heewta o tigi ɗum noon no jeya e façon ji alhaaliiji ɗi neɗɗo moƴƴorta e tagu mum o zakka mo allahu subhanahu wa taala on farli e jogiiɓe ɓen zakka e jogiiɓe ɓen jawle ɗen haray allahu subhanahu wa taala on no farli ɗum e hoore maɓɓe haray baraaji ɗum ɗin artay haa heewta ɓe haa tawa ɓe ko waɗa noon kadi denndaangal dépense ji dépenseteeɗi ɗin e télématique ko yoytii kon e fii diina kan haray o tigi anndu baraaji ɗin ɗi heewtitay o tigi seede muɗum allahu subhanahu wa taala o wii ñimne julde nde woni ñimnugol julde ko etagol totta waɓutuuji farillaaji ɗin ɗi fof totta ɗi ka kadi haana totteede ɗon siko gorko o wona juuloowo waɓutuuji farilla ɗin ka juulirɗe o ɗuɗɗina naafilaaji ɗin ka suudu makko o tigi o duumo e ɗum hara o tigi jaɓaali waɓutu feƴƴira ɗum ɗon on haray hara e hoore ɗum kadi hara no wondi e laaɓal no wondi e denndaangal ko haani jokkudegol julde nden o wii ñimne julde nden o hikkini ɗon honnu nden o gaynanoo fii julde nden ko hikkini ɗon kadi wa aatu zakat wo itte zakka on haray ittugol zakka on kañum kadi ko huunde ɗaɓɓare ko huunde ɗaɓɓiraande kala jogiiɗo kala haanuɗo ittude zakka o wii haray ñawle Allah haray on anndu dey ɗum ɗo haray ɗum ko ñamaande moƴƴere yon anndu si on waɗii ɗum haray ɗon mari baraaji moolanaaɗi yon anndu kala ko ardin ɗon e ko moƴƴi baraaji ɗin haray ko onon woni ko jeyɗi haray ɗum aray haa heewtita on aray haa heewta on e hoore ɗum kadi fa zakatu qarinatu salah la yuqbalu min al abdi salatun hatta yuaddiya zakah إن كان له ما يزكي وهو فرض في الإسلام لنفع الفقير وفرض في الإبل والبقر والمعز والضأن والذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة ومما يخرج من الأرض ومن الثمار ومن عروض التجارة إذا بلغ كل من ذلك نصابا وحال عليها الحول والزكاة أحد أركان الإسلام فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة هذا يوم ستة الدبس نجيا يوم كدي kañum o zakka mo wonɗen yewtude fii muɗum haray seede zakka no mari importance moolanaɗo ka l'islam allahu subhanahu wa ta'ala on o hiɓɓindiri zakka on e julde nden e nokkeeli ɗuuɗuɗi e nder qur'ana on haray ɗiɗo ɗiɗi gooto e majje jaɓetaake e ɓaawo oya bimana wano wiruɗen ni naane
si neɗɗo gomɗini Allah o salike gomɗinde nulaaɗo ko gomɗini Allah kon nafata o tigi ko wano noon ɗo kadi si woni neɗɗo ko woni julɗo juuloowo kono o salike ittude zakka ko juuli kon puttere nafatamo sabuna julde nde jaɓantaake o tigi e hoore salagol ittugol zakka on ma ɗum neɗɗon taw o itte zakka on très bien kono o jaɓata juulugol ngol ɗon kadi ko itti zakka kon nafatamo ɗiɗo ɗiɗi ko beeɗi hiɓɓodiri hay gooto jaɓetaake e ɓaawo oya hay gooto e majji jaɓetaake e ɓaawo oya ko beeɗi ɗiɗi kala ɗi hiɓɓodiri ko be wakkiloɗaa julde nden wakkiloɗaa kadi itta zakka on ɗon haray a woni aaden malaɗo yo Allah waɗi en jeyaɓe e maɓɓe haray yo musidɓe tedduɓe ittugol zakka on ko hunde ɗaɓɓande ɗum ɗo haray laɓɓinay neɗɗo on ittugol zakka on yaltingol zakka jawdi muɗum ndin ɗum laɓɓinay neɗɗo on laɓɓinaymo e tuundeele laɓɓinaymo e boneeji laɓɓinay o tigi e dunubaji wonanay o tigi sabu wela e allahu subhanahu wa taala wonay sabu Allah weltano o tigi wonay sabu Allah naada o tigi aljanna awa haray yo musidɓe tedduɓe o zakka ko hunde ɗaɓɓande ɗum noon haray ko farilla ɗum noon himo farli ka ngelooɗi o ka nayi wo ka be'i wo ka dammi wo ka kanŋe wo ka kaalise wo e kala ma e mbuuɗi ko wona gollitireede kon ɗum ɗon fof ma e marchandise ji ɗin ɗum ɗon fof haray zakka no fawi e majji si tawi woni ɗi yoni ittaneede zakka tawa kadi ɗi woni kadi ko timmi hitaande haray yo en anndu zakka on ko jeya ɗum ko tugalal jeyangal e tugaali l'islamu ɗen jowi haray ɗen anndi tugaali l'islamu ɗen jowi so o tigi yirbini hay gootal e majji haray o martinaari yo Allah gandu en ɗum seede muɗum kañum o sahabajo tedduɗo maaketeeɗo Abou Ayyub on ɗon o maaki wondema e gorko goo arno tawi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay kamɓe hay ko maakini ɓe kon fof ko honno ɓe naatirta aljanna ko maakinnooɓe kon fof ko honno ɓe naatirta aljanna ko hennum e golle ɓe gollata ɗum wonana ɓe sabu naatugol aljanna ɓe arataano ɓe lanndoo nulaaɗo haray de ko honno tigi warrata fii heɓugol place fii laamagol ɓe arataano ɓe lanndoo fii honno ɓe heɓirta jawdi ko maapinnooɓe kon fof himɓe maɓɓe ɓurɗe njanndude ɗen enen ko golle honde mi gollata hara en nde wonanaylan sabu naatugol aljanna ko ɗum ɗo wonnoo ko maapini ɓe ko ɗum ɗo wonnoo ko ɓe wonnoo etaade fii mum ko ɗum ɗo wonnoo ko ɓe wonnoo kataade fii muɗum ko ɗum waɗi o gorko ɗo wari o tawi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o maaki e nulaaɗo miɗo faala yo ɓanginanan ɗo sifaneelan ɗo golle ɗe tawata simi golliɗe tumminaata e aljanna on tuma nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fuɗɗimo sifanaade noon golle ko o gollata kon tawa ɗum ɗon wonanaymo sabu naatugol aljanna ɓe maaki tabudullaha la tushriku bihi shay'a ko yaa rew Allah hara a waɗanaalimo sirku pottere sirku njano wotto sookowo kala ko wiyetee kon sirku woɗɗitoɗaa hiɗen anndi alaa ko Allah yeddirtee ka hoore leydi ɗo heewtitii sirku dunubaji jani ɗin hiɗi ɗuuri kono sirku on kadi no ɓuri ɗi foppa alaa ko wontiri dow sirku on haray ɗe anndi dunubaji janeele ɗen ko waɗo ittugol hoore en wano zina en wano yargol beere en wano nannditayɗi e ɗin kono sirku on kadi nginnon kadi no tiiɗi ɓuri ɗi foppo majji par ce ɗon Allah no kambi o wi inna allaha la yahfiru an yushraka bih wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha sirku on kan ɗon himo kambi o wi ɗum ɗon noon waccata few awa haray kono waɗi tinolaaɗo fuɗɗode sirku e maake ko yaa rewu Allah oti o rewa Allah e hoore ɗum hara oti sirkanaali Allah maake ko yaa rewu Allah hara a sirkanaali Allah few kala e façon sirkuji ɗin fof hara a waɗaali ko wiyetee ko sirku ɓe rikkiri ɗon honnu ɓe maaki watu qima solat ɓe maaki kadi ñimna julde nden kadi ettoɗaa kadi haa faamaa fin julde nden wakkiloɗaa jannga haa faamaa julde nden wakkiloɗaa kadi wonaa julɗo softuɗo eɗon anndi julɓe no woodi tawa ko julɓe wakkiliɓe no woodi kadi julɓe tawa ɓen ɗon ko julɓe lowɓe ɗum kadi hino woodi si woni jongalleejo woñoowo baafal juula subaka ko julɗo kono ko julɗo lowɗo ko julɗo kono ko julɗo lowɗo siko julɗo dolluɗo julɗo jeɗɗuɗo julɗo finniiɗo haray ɗum no hertinanii o tigi haray o tigi o huɗay allahu subhanahu wa ta'ala o wonigol baafal juula subaka o tigi o wonay juuli dow e julɓe ɓen ka juulirde o tigi o wonay juuli dow e julɓe ɓen ka juulirde enen noon ɗen anndi ɗum haray on julɓe ɗuuɗuɓe ɗo jarriboraa ɗum ɗon ka leydi men so a ndaari jooni juulirde ɗen e jumaaje ɗen ma e suumayeeje ɗen a taway ɗum ni no heewi ko laɓa kono accii kadi yahaa kadi ka subaka ka juulirɗe ndaaroya ɗon a taway no yaywi dey
ɗon a tawayno yeyli moƴƴa joni noon haray ɓe maati koya ñimnu julde nden waɓutuji ɗin jawi tawa ɗin kaka juulirde woni ko juulataɗi tawa a juulata julde farilla ka suuduma a juulata julde farilla ka boutique ma a juulata julde farilla ka tabal ka yeyata ɗon a juulata julde farilla ka bureau ka gollata ɗon julde farilla nden tawa kaka juulirde woni ko juuloyta julɗele farilla ɗen ɓe higgiri ɗo honno ɓe maati wa tuuti zakat itta kadi zakka on hiɗen anndi haray no woodi julɓe ɗuuɗuɓe ka leydi ɓen ɗo tawa ko julɓe yeɗɗuɓe kelluɓe tinniiɓe wakkiliiɓe ittooɓe zakka jawle mum ɗen haa laaɓa jonna no haaniri ɗo ɓen jiɓe wooda inen tori allah subahanahu wa taala yo allah ɗuɗɗinɓe ɗuɗɗina jawle maɓɓe ɗen waɗa banque e majje kono no woodi kadi julɓe goo kadi ɓen kadi ɗum kadi en yeddata ɓen kadi hiɓe wooda tawa jooni ɗum ɓe itti zakka on hannde kadi seytane e nguddan arayki tan tawa o tigi anga ƴette ɗum ɗo fof okkitira o yejjitii kanko ɗe ɗon foni naa kanko jeyi ɗum hinaandema okkitira ɗum ɗon o jeya ɗum ɗon ko duwaɓe henndaade ɓe woni ko jeyi ɗum ko haqqe e maɓɓe ɗum ko farilla ko allah farli e hoore o tigi hannde kadi yilto o tigi nguddan ɗam puusa o tigi duña mo haa ƴettutugol ɗin ɗon kadi wattita ka o ittiri ɗon tawa o tigi o ittaali hannde kadi tawa noon masibo moolanaango lorra moolanaaka lette moolanaaɓe serdin jani tawa ɗum ɗo fof no sutii o tigi yo allah hisin en o hisinana en haray o nulaaɗo hikkinanimo ɗon kadi honɗum ɓe maaki wa tasilu rahim jokkoɗaa kadi enɗan ɗan ɗo kadi hiɗen anndi no woodi kadi julɓe yeɗɗuɓe kelluɓe wakkiliɓe si jokkere enɗan hunde labaande hunde kellunde kono no woodi julɓe goo kadi tawa kamɓe seytane hino fooɗiɓe kadi e ngon sengo ɗon moƴƴa taw wiigol lannidii en ɗum no welani ɓe fii wiigol lannidii o tigi e siɓɓe muɗum ɓen o tigi e hiɓɓuɓe ɗum ɓen tawa ɗum no welani o tigi fii moƴƴa ɗum wiigol ɗo e yeeso hannde kadi kala e jokku haaju mum allah farla enɗan waɗa enɗan hakkunde ma e neɗɗo waɗa ɗum farilla koye jokkugol ɗum seytane foole haa wiya jooni an a wakkilike taƴugol ɗum الرحم معلق بين السماء والأرض من وصله الله ومن قطعه الله إن يوي هكون ليدي كمو مجوكي إن الله جوكته بمتجي إن الله تجته إن في جرتاك جوني أوغور كو أرنود تبين الله صلى الله عليه وسلم أولندي بيندي بما كم مغل ونا يسبناد قول مو الجنة ودي دو ببانغيران نوغو باكي كو يوري والله هارو شركنالي الله فيو yiltiɓe maaki kadi ñimna julde nden ɓe maaki kadi itta zakka on ɓe maaki kadi joktoɗa enɗan ɗan haray ɗiɗo fof ko wonayde sabu neɗɗon wonata aljanna yo allah artu koyen gollitirgol ɗi والزكاة حسن المال من التلف والهلاك فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع هذا يوم تبتدد يوم أندو ittugol zakka ɗum hiwayi jawdi o tigi ndin e perdugol ittugol zakka o wonanay o tigi hoggo hiwa jawdi o tigi tawa ko wiyete kon perdi hewtata jawdi o tigi ndin few sabu ɓay tum woni o tigi o woni ittowo zakka kono si tawi tum o tigi ittata zakka haray perdi jani ɗum haray yo sabbu o tigi hakkunde détournede e kansede e sumirede e dendagal façon ji no jawdi bonnata ɗum haray ɗo sabbi salotoɗo ittugol zakka ɗum fijirtake zakka fijirtake ko tugalal jeyangal e tugalel islamu ɗen haray noon ittugol zakka ɗum ɗon on haray hiway jawdi o tigi ndin ɓe maaki si tawi woni otino ittude zakka ɗum wonay sabu hannde kadi hiwgol jawdi o tigi ni hara ko wiyete kon hala ko wiye e ferdi hewtata jawdi o tigi ni o maaketeɗo alhasan bun ali o maaki wondema nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakuno hiwire jawle moɗon ɗen ittangolɓe zakka ñawdire nawnuɓe mon ɓen ittangolɓe sadaka
jaɓɓore ɗe pelle maaje arayɗe immorde e perde immorde e masiboji e taƴaale jaɓɓore ɗum waɗugol du'a e yankinagol toro Allah subhanahu wa ta'ala o e yo e jaka ɗiɗo fof haray ɗiɗo fof ko ɗiɗo ñawdirte ɗo e jaka si tawi a faala hiwde jawdi ma ndin ittandi zakka sa ittanindi zakka ɗum ɗon no jeeya e hiwgol ndi kono ɗaɓɓugol tumpagoroje njane ɗaɓɓa gardiyemɓe tiiɗuɓe e pinkaje njane hara jawdi ndi ittantake zakka hara ndi hiwaki goyi hara ndi hiwaki few hara ndi hiwaki e jakka ala ko hiwata jawdi hewtiti ittangol ndi zakka ko ɗum noon ɓurata hiwgol ndi haray ɗum ɗon ɗo jeeya e noone e hiwugol jawdi ndi ɓayɗon nden ko Allah haray woni ko aynanta wotigi jawdi makko ndin e jaka haray nawnuɓe ɓen e jaka haray si oti ittaniɗe sarka ɗum kadi no wona kadi sabu ɓe tigi sella e jaka dendalngal o masiboji e taƴaale e jaka oti koye fewtu Allah o toro Allah subhanahu wa taala o fota koyena seeɗa kono telemma kadi ka du'a ɗo sa wattani yiili a taway no woodi julɓe ɗuuɗuɓe wakkiliɓe tinniɓe fewtugol toro Allah subhanahu wa taala ɓeñiɓe wooda kono no woodi woɓɓe goo kadi yane to woti no fawi Allah kono noon to ko neeɓi aduna fewtata Allah toro Allah no fawi Allah no wi oti no wi no fawi Allah kono assalamu aleykum hay bakiyatu salihatu a taway no neeɓani oti fippoti cikkoyke ka yaasi ɗum ɗon ko noon ɗum ɗon wona noon dey sikke o ala ɗum hina noon siren andi batte julde ɗon no jeeya e sa'i ka tawata no tijja du'a jaabota fota ko hina seeɗa si woni a gayni juulude sabutuka juuluɗa ɗon sabutu ɗon waɗa bakiyatu salihatu on ha gayna yiltoɗa waɗa ko du'a waɗede ko ha gayna yiltoɗa ɗum soroɗa ɗon Allah fota ko hina seeɗa holla e nele ko Allah woni gaynowo haaju holla Allah e nele an hiɗa haton jini e ballal Allah ngal hande kadi soranoɗa Allah hoorema moƴƴere an e mawɓe maɓe e ɓengure maɓe e dendagal julɓe ɓen fof hande kadi tiiɗinoɗa ɗum ɗon moƴƴa noon si immoɗa noon hande kadi ya kono assalamu aleykum a cikkoyke ka yaasi ko an sakkiti natude arde ɓen ka juulurde ko an kadi attoto yaltude a waray ɗum ko ella molanaɗo noon aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن شأن الزكاة في الإسلام عظيم وإن عدم أدائها محق لبركة المال وعذاب أليم فأعطوها رحمكم الله لمستحقيها وقد أعطاكم الله الكثير من المال وطلب منكم اليسير ووعدكم بالثواب عليه ووعدكم أن يخلف ما أنفقتم هذا يجيب الله كدبه أو يتقول الله سبحانه وتعالى جولا الله صلى الله عليه وسلم هذا أنده وندما في أو زكاة ونكون دما ودي ɗum ko hunde mawde fota noon kadi hina l'islamu no hittini fi zakka fota ko hina seeɗa kadi salagol ittugol zakka ɗum itta e barke jawdigoy ɗum itta e barke jawdi dey salagol ittugol zakka ɗum ko lette moolanaade wonande jooma jawdi ndin dey ko waɗat toon hiɗen tori Allah yo Allah yurmew wakkile itton zakka jawle mooɗon ɗen jonnonɗe haanaade jonneede ɓen fii on ɗum par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko itti ka maral makko ƴetti ɓe jawle woni ko jonni on Allah subhanahu sino faalano e nene o tigi o wonatano jooma jawdi si Allah hino faalano Allah sino faalano o tigi o wona no ɓurɗo tampude e tampuɓe ɓen kono Allah subhanahu wa ta'ala o muyanaali o tigi ɗum ɗon hoddirani o tigi ƴettugol ka mari ɗon ka lannata ɗon okkora o tigi jooni ɓay Allah moƴƴike o tigi o tigi kañum kadi wata o hollu Allah ko wiyete ko nguddan
oti wata hollu Allah enele huddan wata hollu oti hollu Allah kanko on ko wudduɗo haray ɗum waɗetake yo en andu wondema Allah ƴetti boyi okkori on onon noon ƴette ɗon gokkunni seeɗa hunni itton zakka itta noon jawle mon ɗen zakka kadi Allah subhanahu wa taala o fodi on tuububuye o fodi on tay tu woni on itti zakka jawle mon ɗen Allah weltanto on goy Allah jaɓanayi on tuububuyeji muɗum ɗin tuububuyeji ɗin goy kadi ɗe jawle ɗe ittan ɗon zakka kun seeɗa kun ittuɗon jonnuɗon Allah kan na seeɗa on woni ko yoɓitirta on Allah kan sa ƴetti seeɗa on zakka ɗon a jonni ko seeɗa on ɗa jonde kono Allah addanoyte e nokkeli ka miijata Allah addanoyte jawle ɗuuɗuɗe cowale kon ko ittuɗa zakka o okko o ɓeyditane ko marɗa kon si woni noon oto kañum kan sallite ittude zakka ko jogi kon Allah perdina awa haray ko wattugol yiili e ɗum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala on kanko kan si tawi tun a itti zakka a jonni Allah lontinante so sikku ɗum wonante perdi bal kon ko ittuɗa ɗon Allah lontinirante ɗum ɗo cowale ɗum ɗon seede mum Allah subhanahu wa taala o wi qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raziqin seede muɗum Allah subhanahu wa taala o daari ka suratu saba o wi wondema awa haray de wiw joomi an himo yanñana arsike on mo o yiɗi yanñande immorde jiyal makko ɓen on mo o muuyi kadi faaɗinande arsike mum on noon kadi himo faaɗinanamo haray noon kadi e kala ko ittuɗon e jawdi moɗon ndin kala ko ittuɗon sadaka e jawdi mon ndin kala ko ittuɗon zakka e jawdi mon ndin fof wa yuhlifu kanko Allah o remplacé goy o lontinay goy kala ko ƴettuɗa wiiɗa hin Allah addanoyte cowale ɗum ɗon par ce que Allah ko kanko woni arsikowo kanko ka o mari ɗo ko mari ko wona ko lannata few par ce que mo daali hadis kudusi kanko Allah subhanahu wa taala wondema ila e attanoɓe tageede ɓen ha e sakkiteteɓe tageede ɓen fof si darnama nokku ngotu misal wiye mum ɓe koyo wowdu kala ko faala mum ɓe yo toro Allah kala ko faala kon fof kala toro kala ko faala Allah okkora mum kala ha mum ɓe ina min on doyoni min doyoni haray ɗum misal ko wi kon e ko lutti kon misal muɗum haray no wayri wasa ƴetti garawol a wontoyi ka baharu a ƴewni yeru ndiyankol ngol ƴetti kon e ndiyanko lutti kon ka baharu kono seede ɗum ko hollugol Allah ko ɓanginaneno wonnema ko o mari kon wona ko lannata kanko Allah ko o mari kon wona ko lannata few joni noon si a woni ittowo zakka Allah weltantoma Allah si hari ɗum siko jawɗi seeɗa jogiɗa Allah waɗante ndi boy o remplaçante o ɓeydita ɗum hande kadi ndi ɗuuɗa moƴƴa noon Allah waɗa barke e mayri ndi wonane kadi sabu naatugol aljanna haray yo en anndu ɗum ɗo ko hana ɗum wattanede ili mum fata fata koye na seeɗa faqad sabata an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam man atahu llahu malan falam yuaddi zakata musfila lahu yawma alqiyamati shuja'an aqra له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك هرى يوم تتدب هرى كلا جوجيد جودي وسلين إتن الزكاة صار عذابا له ووبالا عليه kala jogiiɗo jawdi o salini ittande zakka ndin jawdi makko ndi wonanayi o tigi soñja ndi wontanayi o tigi lette ndi wontanayi o tigi masiibo hannde kadi o leeɗo ndi wondanema no hannde kay ko lette ndi wontanta o tigi yo Allah dandu e heɓugol kiɓaɗin jawdi ɗo yo Allah dandu en ɗum seede mum nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala mo Allah okki jawdi o sali ittude zakka jawdi makko ndin jawdi makko ɗin Allah subhanahu wa taala o wattiro e ndin jawdi wono boddi moolanandi boddi ndin no wiye assuja'u l aqra boddi moolanandi noon ndin boddi ɗon noon lahu zabibatan ndin boddi ndi mari toɓɓe ɗiɗi ɓaleeje moolanaɗe ka dow gite mayri ndin boddi ɗon noon yutawiquhu yawma alqiyama ndin boddi ɗon ndi ara ndi wattana o tigi ngannawol boddi ndin ara taro ka dande o tigi ndi haɓɓa mo ha teenga ndi haɓɓa o tigi ha teenga hande kadi ndi yilto kadi feɓɓo kadi gaɓɓude o tigi ɗon ndi soppa ɗon ndi jogo ɗon kadi ha satta yilto ndi pewtita o tigi awa daara moƴƴa komin woni jawdi ma ndin boddi ndin yeeto ɗum o tigi ndinna komin wonno jawdi ma ndin ka aduna
komin wonno jawdi ma ndin ka aduna komin salotonoɗa ittude zakka awa hande noon komi wontanima ɗo lette hande kadi ko nin boddi ɗo wonata e lettugol o tigi ɗon ha ñande dargal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yo allah hisingen o hisinana en yo allah hisingen o hisinana en yo allah hisingen o hisinana en musidɓe tedduɓe haray si woni o tigi heeɓi jawdi o salike ittude jawdi zakka jawdi makko nin ndin jawdi ɗon ñande dargal allah wattoyay ɗum waña feeruje moƴƴinaade tawa hiɗe wulne haade fatine ka nde yiite jahannama haade wula haade sofa haade wojja ɓuri ko wuli hande kadi noon ɗen feeruje ɗon woni e paatireede o ti ka tiinde makko ka ɓaawo makko ndi hande kadi o lettire ɗum ɗon wiyane awa ko ndi jawdi ɗo hada ma kanastum li anfusikum faduqu ma kuntum taknizun ko ndi jawdi ɗo wonna ɗon aldinorde ka aduna ko ndi jawdi ɗo wonna ɗon bongirde ka aduna awa hande ndi wontani on ɗo lette jawdi o tigi fof si ɗum wattama feeruje nanngama paasire tawa kadi ko feeruje kadi ittaɗe ka yiite jahannama ɗen wonama e paasireje o tigi tawa hay puttere ala hoore gurin o tigi ngin ɗum waɗama e paasireje o tii ka tiinde makko e ka ɓaawo makko woni e sunnugol o tigi e musidɓe tedduɓe ɗum ko lette moolanaɗe ɗon siko nayi ma ngeloɗi ma dammi allah janɗinaɗi fayinaɗi e wonde ɗi tiiɗine moƴƴa hannde kadi o darne ɗi ara ɗi tufiramo galaɗi ɗin ɗi yeɓiramo kormoje ɗen ko ɗon ɗi tufata haa ɗi lannoya si ɗi lanni ɗi yiɗɗito kadi ɗi tufamo ɗi yawamo kono hannde kadi watta ba e biyen yew tigi ɗon kadi ha ñande darngal musidɓe tedduɓe yo allah artuku en jaɓugol ittugol e zakka jawle ɗen no sariya o wiiri noon no sariya o wiiri noon yo allah artuku en waɗugol ɗum hara yo musidɓe tedduɓe jawdi ndi ittanata ka zakka haray allah weltanaki joom mayri kadi haray o tigi no mari sikkere moolanande ko allahu subhanahu wa taala on ñande darngal kadi haray yo o tigi si itti jawdi ni yo jonnu no haani jonnireede allah subhanahu wa taala mo ɓangirane to innama sadaqatu lil fuqara'i ha aya on lannoyi haray ɗon kadi mo janti ɗon kadi fof ha naaɓe jonnede zakka ɓen amma ittugol jawdi ittugol zakka o ha gasa ƴetta wallinaɗa wiya joni o ti hollitama denna bo ƴetta ɗon inna hino so ti hollitama ɗa jombugal ƴetta ɗon inna hino so ti hollitama ɗa fatunde ƴetta ɗon on o ittali zakka few allah holletake ƴoyre musidɓe tedduɓe ko ɗum woni wiigol no hollude allah ƴoyre e musidɓe tedduɓe allah subahanahu wa taala o tage hari a wodanoka o tage yilto kadi o arsike fiyanga hollay on ƴoyre ko ɗum woni ɗaynugol hoore mum ɗum woni ɗaynugol hoore mum yo allah dandu en ɗum ittowo zakka ko adi kon haray on ɗo yo anndu allah hino weltanimo kadi allah waɗa e ɓerde julɓe ɓen kadi ɓe weltano o tigi ɓe du'ano o tigi ɓe toro allah yo allah hisin o tigi yo allah reenu o tigi yo allah waɗu barke e jawdi makko ni allah jaadinayi ɗum neɗɗo mo ittata zakka hande kadi a yiyata du'antoɗo o tigi few hande kadi yata janto toɗo o tigi ko moƴƴi few neɗɗo si woni wudduɗo hande kadi o won hande kadi allah subahanahu wa taala o waɗa e ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe aña o tigi allah subahanahu wa taala on añamo waɗa kadi e ɓerɗe yimɓe ɓen yoɓe añi o tigi hande kadi o wona aaden añaɗo ka aduna wona kadi lettoyteɗo ka lahara en toyki allah subahanahu wa taala o yo allah arsuku julɓe ɓen jawle ɗuuɗuɗe laaɓuɗe waɗade barki ittanteɗe zakka yo allah dandu en jawle ɗe ittantake zakka yo allah dandu en jawle ɗe ittantake zakka bi rahmatika ya arhamar rahimin iɗen tori allah subahanahu wa taala on dendagal jogiiɓe jawdi ɓen fof allah arsukuɓe kulol allahu subhanahu wa taala arsika ɓe ittugol zakka jawle ɗen no allah subhanahu wa taala yamiriri noon bi rahmatika ya arhamar rahimin dendagal wonɓe ittude zakka ɓe ɓen tori allah yo allah waɗu jawle maɓɓe ɗen cowale o ɗuɗɗinaɗe ko moolana o waɗa barki e majje o waɗanaɓe sabu natugo o waɗanaɓe jawle ɗen sabu natugol aljanna iɗen tori allah subhanahu wa taala tawɓe ɓen jaɓata ittude zakka ɓen kadi yo allah arsukuɓe kulol allah yo allah arsukuɓe peewal yo allah arsukuɓe hulugol allah ha ɓe sanaji ɓe watta ittude zakka jawle maɓɓe ɗen hande mayde nde jilotoɓe birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma
القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.